بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Amban iyan Tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala iyan pagsarang sukur sampurna in sababanin tiyak ni sab kita pinagkasuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala si tampat pakaituan terida Allah subhanahu wa ta'ala si tampat labeyan pakasekante surga Allah subhanahu wa ta'ala Ambanian iene dua ikaw amban lumakno salung-salung karena ngahati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala supaya tahatinu bang ine inalenan agamahin andang kita inakahan wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ine kahadjihan iene maksud lumya لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدمبوا صحابي إين بالسرانين يا أبا ذر إلينا نوين دمبوا صحابي إنين أوكي وبإن أبو ذر لأن تغدوا فتعلم آية من آيات القرآن خير لك من أن تصلي 100 ركعة Pain Rasulullahin sedang buat sahabi ini nen oke upain ne Abu Dhar iebe pain ne dua ikeu salung-salung amban lumaknu inalenan al-qada al-dhahabu fi awalin nahar yene palengan salung-salung iebe pain ne lumengan keu salung-salung amban lumaknu dua ikeu salung-salung amban lumaknu fata'allama in kau pain ne madua ilay bukeu makaaji ayat dan bu ayat aja pain ne amban Quran tahati wenu khairun laka min an tusalliya 100 raka'ah labi pain ne halga si Allah subhanahu wa ta'ala amban makasambahayan keu dah 100 rakaat sunnat ini nen kelebihan ini painte pun te ini magpangaji kita karena Allah subhanahu wa ta'ala sini amban kita makasambahayangan si salung 100 rakaat sunnah sini amban kita dalam dasi mana mapalawimiaan makasambahayang 100 rakaat sunnah sini amban kita bulan mapalawimiaan makasambahayang 100 rakaat sunnah sini amban kita tahun miaan sampai ku itu makasambahayang 100 rakaat sunnah bisan niya upama inapatan atau wakulam na itu ay natat keu dua ay amban lumaknu ngahati keu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sarta ikhlas amban pangatiannu inakahan keu Rasulullah khairun laka min an tusalliya 100 raka'ah labi pa inni halga sikau bangsi Allah subhanahu wa ta'ala amban makasambahayang keu dah 100 rakaat sunnat ningko keu dah dali amman lisag siam duk tenga taman lisag sampit dambua duk tenga in pahala nun halga pesi Allah subhanahu wa ta'ala amban makasambahayang keu sunnat 100 rakaat sarta sinunuan may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene nasihat nem sidang buah sahabi pasi Abu Dhar lian taghdwa binalikan wehne yeru sampain ne dua ikeu salung-salung amban lumaknu
fata'allama baban minal ilm, bukyo pa inni makaaji dan buat bab amban ilmu, khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Ebe pa inni makaaji kyo dan buat bab. Katuhan ni bang ini makna yene babin naan si ini nen. Koi pa inni babus salah, pengajian pasal sampahaya. Ita pengajian pasal sampahaya. Kalabiahan pasal sampahaya. Ita pengajian. Si waktu numa dua yaman luma salung-salung lay. Dua ikyo karena ngati ilmu ubus makaaji kyo dan buat bab. Lu ni ke babut tahara. Kalabiahan pasal pagsuci atau akan pengajian pasal pagsuci. Lu ni ke babus zakah. Mian pengajian pasal pagzakat. Lu ni ke mian babus siyam atau pengajian pasal puasa. Ingge-ingge nilai. Khairun laka min an tusalli alfa raka'ah. Labi pa inni halga si Allah subhanahu wa ta'ala amban makasambahayan kyo dangi burakaat sunnat. Kalabihan sin ilmu. Sa ini nen kahalgaan ilmu inbang si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wei nambahayan kyo kalagihan no ilmuin. Sibay tahatino. Magjakat kyo, gay kyo makapagjakat bangga niya ilmu no. Sabab gay tahatino bang ina ininang no. Agama inin. Kemon parkala ilmu. Amban ien atahat kyo dua ay salung-salung amban lumano. Tagna kyo inakahan we Rasulullahin dan buah ayat hajat hatinun. Dumain pedue telu. Dan buah ayat. Hinalgaan we Allah subhanahu wa ta'ala si kao amban makasambahayan kyo. Datus rakaat sunnat. Subhanallah. Ikadue mian painte bang kyo barait pakali kyo pahap salta makapangaji kyo dan buah bab pengajian amban ilmu lay amban agama lay hinalgaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amban makasambahayan kyo dan ibu rakaat sunnat. Naan sidang ibu rakaat ininen menek ni kyo kesek magibadat upama lais kite demikian tu gania maka ada dari rakaat sunnat dalam dasimana. Na meki sa dalam da eleo, meki sa dalam da oras, 2 oras gania. Naku itu inakahan kwe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkane anon ikhlas tu sarta makahati kyo taga syarat. Tahati we anu ini pamono si kaulay. Hinalgaan we Allah subhanahu wa ta'ala paningko nun pangaji nun amban makasambahayan kyo dangi rakaat sunnah. Ini nen sa inin kahalgaan si ilmuin jamaah muslimin. Ini nen kahalgaan ilmuin. Wa nitaqo panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in tariq. Kemon pa inne barqala duklalan ni. Upama patha keu iyan tuhutun lalana pathain. Pegge bang sadili lalan tinutun gi keu tuwa patha. Upama mahjid keu bu lalanan apoy tinutun gei keu tuwa painte mahjid sakapalanin banglalan saditin hutnum demikian wa tariqul jannah al ilm pain Rasulullahin lalan tujuh surgain me jamaah muslimin siwainya pakatin siwainya ilmu aman sababanien dasimana ru kite mian delem dasimana minta daru kite magpangaji siwe halgaante siwe gihaman-hamante pegge pwede tersebut dai saien kahalgaan ini painte ilmu aman ien ko itu yene maudhu ten nia planu yene Mesia Yahudi duk yene Mesia Nasara mian binono we ne bangsa musliminin binono kita we de sumagawa in pamono ien gak tales sawete sumagawa tawa kita saing ge kantang pamono de kitehin binay swede si waktu panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghijrah amban Makkah tuju Madinah. Edo te kisah ini dampong bu hati te bang ine sababat atau bang ine labihan pamonok dikitihin. Si waktu magdakwa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ni sahabat ni si Makkah. Ini sabihin nang nek kuffaru Quraisy, yene me siya nagga si Allah subhanahu wa ta'ala bangsa Arab. La si Makkah si zaman panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magplano siya, magmeeting siya si Darun Nadwa. Ini pagmitingan din kung ini parman Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk
wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Suratul Anfal ayat 30. Si waktu magdawa pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi asal gibaya yan me painte zuama Quraish me na pura Quraish malay si Makkahin si zaman lay na ini pikilan din mag-meeting siya. Mag-meeting siya sa amyaan, ini pagdarampuan din. Si may iningkitan Muhammad. Pagi pa ini makabobo. Ilarak pa ini di agamatin. Ini agamare magsumba ini kasantu-santuhan la si Makkah. Ilarak pa ini di. Ubus pa ini sinduhin, apa ini gai? Awiyak tuluk. Atau apa ini pinapati? Papati dari pa ini. Dukne pa ini bahasa gak niya ini pagdakwani. Na pa isinduhin gai pa ini. Paluas na biya jamban Makkah. Walhasil kay pinalay si Makkah rugay makabobo. Ili en pikilan din si paraman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Si waktu pa ini magpikilan si kau. Muhinga si kau. Songusa kau. Yan ay may siya pa ini. Nagka si Allah subhanahu wa ta'ala. Liyuthbituk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngingkitan kau. Aw yaktuluk. Atau mapatay kau o Muhammad. Aw yukhrijuk. Atau maluwas kau ang ban Makkah. Wa yamkuruna pikilan dayin. Magpikilan siya. Wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Sumagawa kay rumabaya Allah subhanahu wa ta'ala si kinabayaan dayin. Wa yamkurullah mikil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala labi tao mian painte magpikilan ang bagkimo. Napigya sa amyaan ni katauhan na pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ini planurin si iye na maghijra ni hatinan kaidinan ni Allah subhanahu wa ta'ala maghijra amban Makkah tuju Madinah maglalim ni painte. Napigya tasabot si dambuha hadis tafsiran sin yene ayat ininen si Allah dambuhain pay planurin na pagsangimin tahala ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man Makkah tuju Madinah painte iyane paghijra ni miyaan. Sawenan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Napandakte kisahin pag tumahala pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban painte lahat Makkah sumagi dia paine si Gar Athawr. Iyane si anulay kuweba Garis Taur pangalan dia. Na pag sumagi dia lai sinasawet Abu Bakar paasik siya. Pag paasik sila itik kami yan men kufar Quraish pinihase pag sarta magurong si reward dahatos unta sine makaswa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inurungan reward painte sine makasikyon inurungan reward dahatos unta. Na pag sumagid sila yan si Kuwebale tek ka namin kufar Quraish pagtek kasi may jamaah muslimin magliling-liling ni sala si Kuwebahin gak niya takitere Abu Bakar migbid ni Abu Bakar basa ko si takite ini bisa Abu Bakarin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah law anna ba'dahum ta'ta basarahu ra'ana baka japain ni kasinuhin ang bansiyahin pinabaliskat sa miyaan yan ni matarin ni pabaliskat pa sa atinen nambuha riwayat binetta din ni matarin si anure si betis de kinaya bang hadda si pain ni pakuru sa miyaan takita pigilay sa delem loa naihipi bisa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khairul makirin wa ina may katapikilde papasiliplay bulay ro sa silwangin subhanallah. Bisan besaing kita uno magpikil. Bangkew kay pinasanipan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkew inulungan liga po Allah subhanahu wa ta'ala. Gani hagana pasenip si kao. La ini si silwangin. We ini may kahikare gani pasilip bisan ng buwa. Bula ilo dialin. Subhanallah. Sampai migpid ni akahanti kay Abu Bakar sa miyaan. Ina bisa Rasulullah si iye. Uskut ya Abu Bakri.
Parehing kyo pa inni, o kyo Abu Bakar. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Allahu Akbar. Bisa Rasulullah yang parehing kyo pa inni. Wa pa inni panganalun duangan kita duay katelut ada Allah. Subhanallah. Banghap pag matalew nun, banghegit dilin pangatian nun Allah mamabigan kauhin. Kasabot sidang buah hadis. Bisan pepa ini magdalam buah ni umat ininin ngurungan kau kamulahan atau manusia ininin min awalihim ila akhirihim amman Adam sampai ku itu dendangan hadja keu ngurungan kau kamulahan magdalam buah ni se geru keu mula mangiru kawan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lumig saradja se hatat sega sumilit gak takasua we di pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasabut sidang buah riwayat dusab saka ini migpit Abu Bakar samyaan ini bisaranet ya Rasulullah oke upaina Rasulullah in kutiltu bangku pa inni mati wede ana fa innama ana rajulun wahid in kutiltu ana fa innama ana rajulun wahid bangku pa inni mati wede dan buat denangan duku pa inni gak apa ini magmula weku atau apa ini gak niya apektado weku sumagawa pa ini wa in kutilta anta halakatil ummah bangkyo pa ini mati wede magkaat kita kemon magkaat umat ininin sabab wey sila sa manuan kita mian mangangwenan kita ang bandar ka tujusul kaya sila sa mian magnasihat si kitahin sila sa magpasampay ang amahin bu Rasulullah ini nabihin iyan pa inte la sa Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu si panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliye na pagsamyaan ang banmi mu'jizat painte tanda indiye nabi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagiga si takaswa tariwayat tu Imam Ahmad duka Tabarani wa Abdul Razak anna ankabutan qad nasaja khaytan kathifan hawla al-bab dambu amban mian hangkan gak pasilip yan may kufaru Quraisy dambu riwayat usab pegihe kariwayat ini nen baletello ndang butek kariwayatin pa inne nian asang malai sibih gawang ini ideng wangin lai asangin magpugad ubus pa inne Quraisyin bang pa inne pa asik Muhammad duk Abu Bakar palayang asangin inin ideng sumagawa pa inne muhakkik si matau si hadisin atau muarrikhin ideng me tau si me sui-sui ini nen pa inne tamanan matapitin yene lawa-lawa tu tamanan tapit pa ini yenes paatag si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si zaman lay anna ankabutan kad nasaja khaytan kathifan hawla al-bab hati-anin sababan nga si takite peggein lawa-lawain maghinang magpagpasek ni samyaan ang magkawayan Allah subhanahu wa ta'ala maghinang luma magtuy lawa-lawain lain pamanong de pag maghinang luma samyaan natekta na may kufar Quraish ina bisararin law dakhala hahuna lam yakun nasju an kabuti ala babihi bang se pa inne paasek ko silwang ininen naala pa inne ne yene lawa ininen wal hasil pagge pangasek besan yan naala wal hasil pa inne ka se paasek ilien amban met pikilande na si waktu 1962 si Europe may jamaah muslimin mag-meeting may nakurak pari in intero dunya labon sampai may Yahudi ang banit Palestine tahati we de kisay ninen painde in rasul den painde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ligtas sabab lawa duhang kan gak kasidyo may Quraisyin ang bangkawasi Allah subhanahu wa ta'ala naku itu painde bono tesab siruk lawa ini umat ni binono kita may jamaah muslimin binono kita lawa binalis kita wede ligtas panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab lawa ku itu binono kita wede sebab duk lawa ini nen pinain kun binono kita wede Mesia Yahudi duk me Kristen sumagawa ga tanana mo ite yeru panganal den man kita tawa we punglo yen tawa ni kita sumagawa hek kapalano ku itu hek kapikilan ku itu pamono si bangsa muslimin gak tasayo wede gak takim mat wede ku itu mian salasay ku si Kaam
Yene me pamono si kite we siye tinagmurkaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Bang si English mian ang kabutin spider pe. Spider. Na in spider ininen binahagi we de by letter. Ubus inurungan we de meaning ininen labean pamono we de si kite. Ikaisa letter S, panagnaan ng ban kalimat spider, letter S. Ini pangamining diyehin style. Sa hindi man ito pamuno, di kitehin maghinang si eksena, pelikula, o sampay maghinang si program, si may TV. Nabang may makakita, di bang sa atin, yan ay may muslimin, makakita ni may magulok, na inaktual sa buhay si Guwaan. Bang makakita may mag-inuman upama, damit yan. Lagi may makanak-makanak, inaktulwe, di pa hindi, duk kita sikat. Samyaan pinain hininang artista miyaan, sikat siya pinain samyaan hininang di si pelikula miyaan, ga kinatauhan wede, pamono si kite may jamaah muslimin, ga tananan wede. Binono kita wede, yan parkala ininen, maghinang siya may pakarajaan bayuan, binono kita wede. Painpamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat painte wa Baihaqi amban hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yushiku an ya'ti 'ala an-nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu. Asal somdutet painne patekka si me bangsa manusia waktuhin la yabqa min al-islami ga'ne painne niya talebbi. Yani amban agama Islam ininen illas muhu malainkan alin sa sebab istahil pinakaat kita wede naku itu paatang ni si kita sumagawa alhamdulillah sebab muslim kita mag-agama kita agama Islam masih gay halin parmanin masih gay halin kabdangan pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-defense sime pamonok di kita inulungan kita wede lawan inulungan kita wede tampan. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam som dupain ni patekka yene waktuhin lu si bangsa manusia la yabqa minal islami illa ismuhu gaine takilale dan buat manusiain in iye muslim malainkan si alen sa pamanun de subhanallah sebab we dari kita tu si Saudi pagyadag mi an liang kita makakite sa mayan kyo si Pilipinas. Matay pait ni Muhammad si pag-inuman. Asal-asal mamatay si pag-inuman makalanguhin, Bisaya. Yahudi. Sumagawa. Pinaisi na may mamatay niyaan. Hati pinabisaya amban na yan. Na pinain Muhammad na yan. Pamanong na may keruta kilala hindi nga Muslim bang na tinaatalin din. Subhanallah. Allahu Akbar. Sabab pamono si kite. Damikyan. Pihan jamban me mate bangsate manusia magsorpan takita tuutin mate si city mate antang-antag ni us bang niya makakita ni gay kinatauhan pag isabab panapet nen panapet dumain kinabayaan may agama Islam gay ni kinatauhan bang muslim ke bang ini may kero kinatauhan bang ined do ni usbane pinain usba kami ini sebab makalekkat se yene si pamono we me siya bangsa Yahudi dok me Christian si me bangsa muslimin labean TV labean programa kuy tumayan ko si Manila me bangsaten me karendehanin akahantek am gay bisan magturong sampai panapet den gede takilalenu bang inggehin muslimin duk ini Kristianin lai si Manila ku itu sampai si Sambuangan demikian samyaan tu isam sime kasubulan upama in asal-asal de ininen magsambahayang amban luma atat kala maka iskul si pasangin atat kala maka iskul si Sambuangan ala panambahayangin sampai bisan dugay magsigup asal-asalin magsigup sampai takiteno ne painte paasek si may pag-inuman
iyan pamakaat si kite. Gak ada niya takilalen we muslim iyan me ainin. Sumagawa me kero takilalen bang taat no alenin si Mahmud, si Muhammad, si Zaid, si Ali. Iwe hati pinain muslim me makanak iyan. Nasaknyaan aku itu paatag si kite. Demikian me bangsa karendehan. In asal-asal den mutus sediri amban lumah dengan ngase amian ina amma den atat kala maka iskul si pueblo demikian samiaan dosa samiaan hininangin geni takilaleno mian oras ko mian magprases kata slay si Manila papito ko mga jininen ngadday kami ro dana ina ko binted dela si Parnisia restaurant si Mabini. Naus niya iyakan. Gak katakan ko iyakan. Us mag-story nuk ang yan ang call kumiyaan. Na dukpal layan niya kahanti kiruk sa min matani sa miyaan dukpal dapal dani. Us kukunen cutics. Yan ang hinang Bisaya iya. Pag-ubos siya mag-story tinilawe ko. Paiko siya sa'yo na mag-story miyaan. Pain na iyakan naman tipo-tipo. Subhanallah. Napain ko bennal, pain ko bisara Rasulullahin. Yusiku ayyati ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu. Kawanon be, bahuro katauhan ko tinilaw na ko bang muslim ke bang yakan ke. Kanakon Bisaya. Pagka sa panapetin gay ni takilalenu bang ine panapet den ga niya pagbigdaan ni rukbe siya pinagmurtaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah musta'an. Wala yabqa min al-Qur'ani illa rasmu. Demikian pain Rasulullahin songdo pain ne patekka yene waktuhin si me bangsa manusia gak ne pain ne niya Quran buat melainkan rasmu yesa dialem ne yan mana ne naan si ini nen iyo du Quranin sumagawa me na Quratin do en panghukum Quranin iyo du Quranin sumagawa me kaanakanten gay pinangadjian Quranin. Subhanallah. Yudu Quranin pagtabam teman Allah subhanahu wa ta'ala iyan mamaligtas kita hinakahan kita panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa ga niya amban kita mga tiyan ni sabab painte pangkadyaan ni siye Christian Yahudi mian mian limun kita we de si pag school limun kita we de si pagkala ini ni pamakaat de kita amban iyan kulang ni pamaham de si Quranin. Pihak jamban me na kura telai sikite, tasabut terus si pasongan. Bawaya magnakura sumagawa pabasahon patiha gayud sa makabasa. Allah. Pihak jamban me manusia kasasangko kinawin dinakmas sa patiha gayud sa makabasa patiha. Gayud sa tabalik patiha ay sumagawa Muslim. Sumagawa Muslim, jamaah Muslimin, iyan makaulaliin si bangsate. Gak tanana mo gak tasayo iwati tabono kite yene pikilande, dok painte yene me kakahinam. Masajiduhum amiratun wa hiya khurabun minal huda. Painte mian yene me ke masjidan den penno samyaan penno jamaah penno kemon sumagawa ga niya la takaswaan hidayah amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama'uhum syarrun min tahta adimis sama min indahum takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud rawahul Baihaqi. Takaswaan ko itu may ulamain may ulamain may jamaah muslimin siya na yan sa lemmi jaman ko ito kasinduehan sabab niya ni painte ngadji sabab pagdepense ni hadjawang niya mian muhinga niya atawa niya misa-misahan niya pangakahin Quran do pangakahin ina do sumagawa ga ni pinabenta roe de si barandeng ani pinabanto ko ini demikian may kasinduehan yene me si atba painte
me tindig me ulama lay bisan dupain ulamain samiaan ini nen hukuman nen para ahal haram en sulang si sara Islam masih tinuhut ini bangpain ulamain ini nen hukuman nen hinalal wa'ne hinarama Allahin masih tinuhut ini name ulama ini nen me jamaah muslimin amban siye paluas fitnahin duk pabalik ku siye fitnahin kaku itu sini magpangat dia jawang payaman nu bangpain guru ren samiaan ini dan hukuman nen bisan dosa inggigay si kasuy-suyan samiaan ini panghukum din sambat Imam Ahmad do ajibtu liqaumin ya'rifuna sihhatal hadithi thumma yadhhabuna ila ra'yi fulan wa fi riwayatin ila ra'yi Sufyan wali ko pa inne si bangsa manusia kinatauhan ni pa inne inian hadith manusia makasik surga makasik astagfirullah makasik neraka ito ate pa inte niya manunjuki si style dan buah apa inte bantumpukan iyan nisaun kasiyatun ariyat mumilat mailat yene pa inne dende magsemmek sumagawa kahantang din ko ikantang magtantang tek ka pa inte muhaddisin magmaana si yani hadis ininen niya ni pa inne dende magsemme tinabunan dukemon auratin sumagawa tilang semmek nipis-nipis napaase ke si bisara panghumog kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisaun kasiyatun ariyat atawa pa inne niya ni pa inne dende magsemme subuk semmekin sumagawa kamanlengin do atawa palda takidero auratin atawa kay bisan magturong naamba niyan takaswa wede amba niyan talikat wede naamban me TV amban me pelikula us takaswa ano pe ammain atawa inain bang makakite semmek dilen TV bidalihan pe anak ni budjangin hapu pinadalihan te kyo ko imiyaan ko pinain semmek upama siaron lay pinain sa miyaan ke kan pi ammain bang makasemmek anakin sa miyaan basta pag magsali ng artista ga taano ini tinawangan pewe ni anak nin nga hinangdusi subhanallah gay pe mga lalahi pa inte dampo pamilalay banggay magtawang nga hinangdusi banggay magtawang nga hinangdusi damikian ma'na sin nisaun kasiyatun ariyat ye pa inni me dende penno sewe ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ariyat ga si magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala hindi mo ang pagmana damikian mumilatun ma'ilat ye pa inni me dende mol masikalillah subhanallah naku itu asal hadis ini rin paatag manamalan si waktu ko itu tuhad si Saudi gak kita pansin di bang kita me istiraha niya me kerajaan te allo me kineguwa akan te kau panapit me bangsa te me karendehanin bang luu parahal mag-abaya si bang masiluma me amure paluas sumagawa bang luu subhanallah niya ni kaswa no inukom inusal ni semmek mapitingin dambuwa amban planure duk si taliling ilela ilien lamod pain rasulullah ga pain de bakas takite ko me tumpukan inin paminsana siyehin sa miyan at makalando in paminsana siyehin delin langka ruusuhunna ka asnimatil bukhtil maila tianen yene bulukok den patuladjo kada sa miyan ko istil puyew anulo ye unta sampai ini ada magpain ang kita may kalalahan kan natin duwe ne painte ne buon-buonan de ininin sa miyaan pinaklaro pewe de na may dende ien pa in rasulullahin la yadkhulna al jannah
Gay din siya pa ini makasig surga. Allah. Gay makasig surga. Wala yajidna rihaha. Dapat meke pa in Rasulullahin makasig surga. Walaupun hamut sin surga ganun sa pinamot ni Allah. Allah. Naamban may yan takaswa, may kakahinang iyan. Naamban niya huli duk may Christian ipiin. Asal-asal nintek kagama Islamin luha semmekin. Gana magsemmek magpapiting. Gana magpagwaurat. Naamban takaswa may iyan. Naamban may huli duk may Christian. Para sababan pangalekat no may jamaah muslimin gay kayo pinasik surga. Dapat may kipain Rasulullahin pinasik surga. Walaupun hamut sin surga gairu se pinaasik gairu pinahamut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang sahih rawahu Muslim. Magriwayat ini Imam Muslim. Subhanallah. Suwe kita papating mi jemaah Muslim. Pegge me hinang ien gay kinabaan mi agama Islam. Demikian tawa kita laksun, tawa kita pamono oede. Dukine bantuk pa inde style ineddo amban kalimat yan pa inte spider kay. Demikian pa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat wa Nasa'i duk Abu Dawud wa Tirmidzi amban nambuah sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Naan Bangkeo makakita si Mek TV upama pa inte mi advertise magpaniya si mi hamut-hamut ubos mi dende ubos maghamut-hamut sa mi bupit paluwas pagluwas de sa mian palawi ang bangsa manu siya ta umang may kalilahan pain may lelahin kamutan si basa sa miyaan na ubos matot bangsati batok may muslimin magbeli at hanti kay hamut-hamut lain-lain ni gay rumakain bang inusa hamut-hamutin si Melare, si Lumade, sumagawa sampai si luasan, maghamut-hamut babi paluas. Dan buang man maksud deh, duk sa taulok in siya hamut, pain Rasulullahin fahiya zaniyah, dusenen kwe duwe makapagjina. Allah. Sumagawa dumain painte, niyan bangyo makapagjina ilubakan. Kaya naan si ininen, pasali adja si Allen, sumagawa dumain asal kwe aktual, makapagjinalay. Sumagawa asali duyen, sinaru alin. Pagka bang keo aktual makadina iluwak keo. Bang taga-andahin atau bang taga-elahin atihanin bang makasalal kawin pinagtibakan sampai mati atau bang subul isab dukbud jang magdina ilubak walumpak-lubak. Sumagawa niya ayan sarat ni. Gege wasta-wasta mian nalubak pa ino. Pinay makapagjina ko dyan siya pitna-pitna. Nagay man jari si Besal takita nurok matano duk si Besal ampat sa sahili. Ubus lay dambuwa den gi rumah si tinaima. Atau ampat lay dambuwa na kanak gi rumah si tinaima. Atau ampat makakita kemon adil ne se. Sumagawa ni aja magpain ng buwa pain na takite ko pain ni lisag walo. Ubus telungan ni lisag siyam gi rumah si tinaima. Sina ilubakin ka o magsumbungin. Gay keway ilubak to ilubak ko sila wakira. Samian hunit parkala jinahin. Naan sinin si hadis ini nen. Dumain pasali dusenen si dusa jina asal makapagdina te. Sumagawa alen nen naan si ininen. Magsali si alen nen naan si ininen. Say yene dusenen yero pagbiddaan nen tegigiha jaya iluba. Naden sa ami aning maksud nen maghamut-hamut supaya taulok ko ibe kalilahan. Paluwas si amban lumade. Fahiya zaniyah. Pain Rasulullahin ko makapagjinain dan buat pain ti amban pamakaat si kite. Pamakaat si bantuk, pamakaat si plano, ilien tabono kita de weme siye bangsa Yahudi duk Christian ilien amban siwe ililiante. Nagay rumah kaini pegetia duk kita inakahan painte we agama Islamin painte. Duk haja kapatengante. Ikaruwe painte amban iene kalimat spider lay pasunu amban S lay letter P. Dumain ke na politics. Mininingan wede politics. Nakuito pa inne pegge bahani me muslimin kuito pa inne urungante sa allotment kahaba bulan supaya pa inne magbono magdanganakan ni tete.
supaya pa inilajaya dan buat kaumanin may bangsa muslimin. Nanaan ni si inian era barangay bang mag-eleksyon barangay magtapit-tapit luma magpapati. Lumain kay sebab eleksyon, sebab politics. Magdanganakan mintan din magsuntok. Sebab eleksyon, sebab alta magagawan painti alta magagawan nakura. Mayul gobernur samyaan sa pahik kape mati. Pasalan ini planure. Allahu Akbar. Lamud ininen amban planure sikite. Nausin dua ini sabi sa lugar na pangalab-ngalab si agama. Bayak magnakura. Gak katauhan we de yene me painte planure yen bayak si magnakura. Ubus sabab paubas de yen upama paubas si barangay captain, paubas si mayol magpapatay ni magdanganakan minted dehin, magbono ni magusbawarisin. Gak katauhan de dilim naka sa ikim. Sabapan politics, sabapan altaan niya, magbono kayo, pain Rasulullahin. Pain Rasulullahin hatiti. Idal takal muslimani bisayfayhima, bang pain ne magharap dua muslimin duk kalisne, duk besine. Pagilay si kitel yang numagpedangin, duk sinapang ne, mag-ato, almalait duk almalait, atawa pistol duk pistol. Falqatil wal maqtulu finnar. Pain Rasulullah Allah Akbar. Aama mapatayin duk aama matayin nilim narka karwangan. Paano ba? Naan si ini iyan may parkala pagbonoan pagpapatian dumain hakul Islam. Dumain hak sin Islam. Magpapatay sa sabab lakson, magpapatay sa sabab mian painte. Yani altaan niya magpapatay si painde sabab nakura. Pain Rasulullah falqatil wal maqtulu finnar. Aama mapatayin duk mamatayin dalam narka unit parkalainin. Basta muslim duk muslim dalam narka kita karwangan. Napihad jamban may bangsa te lai sila hatte duk sa dilipe. Duwen niya lahat pasilan. Magpapatay pa men pagkasi muslim, magbono pagkasi muslim. Na oras ininen, pagtek ka politiksin sa miyaan, lakson si kite. Andang do sa miyaan kakainang ten, nambahi kite ilet-leban mo. Na niya nilew, faqila ya Rasulullah, niya nilew. Hadal qatilu, ininen pa inne, mapapatin. Fama balul maktul, inine pa inne. Kina, niyan pangalap-ngalap pa inne, mamatay leway, pa inne matok dilim narka. Allahu Akbar. Pa in Rasulullahin, bahasa sinehadya pa ini ang mapatay dalim narkain. Dumain ke. Pa in Rasulullah innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Allahu Akbar. Pagge pa ini ang mapatay jangan usabi pa ini bangsa inyo mapatay yan sumagawa kareluan na di. Babi pa in Rasulullah ngaya pa ini tamapatay ang mapatay yelay. Namatay no pa ini ano le. Pagge timbak na ruin. Bang magharap ni. Nasa miyaan basta muslim duk muslim mag-atubang magpapatay mag-ato dili narka karwangan. Hadis ini magriwayatin Imam Bukhari na sababan alta may jamaah muslimin sababan politik sininen paatag perkala ini lais gak kita kale-kalewi bangga kang bakas mole painte kawa eleksyon lais sila hatte bangtik kan may balok vaksin magbono ni banggay pinaboto si anong magtimbak ni sampay ni amate paano be napaatag ni parkala ininen siway painte haldi ante pegge makanarka kite demikian ta'akaw Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu pain Rasulullahin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sabedna Rasul sallallahu alaihi wasallam makapagbisa makabisa innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dan magriwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Sabennal pa inne imkaaniyan magdeheluhan pa inne atawa pa inne magangan-angan mabayak magnakura. Bisan dong ani pangalab-ngalab. Sabab pa inne pagi nakura si anu, sibay sa kunakura. Sabab kainggit
Atau pa ini pagigihap pagbawa si anuhin. Siway ako pa ini. Gakatauhan ni bang eta hinang nakura sobra pa ang bansi anu kakahinangin. Sa politics. Pa ini Rasulullah inka ang iyan pa ini mabaya kemon magnakura sumagawa gakatauhan di inangan-angan di iyan in kabayaan di iyan ni an susun hadje si el kiamat. Susun hadje may jamaah muslimin. Gay basta-basta painte yene magnakurain. Sabab way naan sininen. Salah saite bangsa way kitihangkan magsusun. Tako Abdullah ibn Umar, anak si Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul misaye. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taqale pa inna wa Rasulullah mista. Ina bisalanin kullukum ra'in. Kemon kamian pa ini mag-ipat, nakurain mag-ipat, ina inipatin. Yene me rakyat ni. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kemon kamian pa ini tinilaw kam pa ini bangsa inge pag ayurabi yene inipat din. Tinapsiran ni Rasulullah nan sinin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. In imamin pa ini mag-iipat. Sumagawa tinilaw ay Allah subhanahu wa ta'ala si inipat ni. Na pwede dalil na kurali. Pagkokanantin na kura, sumagawa, piya jamban me na kura nga nyaya si rakyat ni. Piya jamban me na kura, tek ka pa inte prajekin, tek ka budgetin, para si me rakyat, pag-develop si me lahat, sumagawa, ini si Delem Bolsa. Lesare si Eleu Kianat, binsana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sine-sine nga hinang ni, bang pa in pinatag si siye, tupe si Eleu dunya, labinin bang simulay tunjo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Napagay may manusiyain ko ito mabaya magnakura bisan nung ka na pangalab-malab si Angama ubus makanyana ni mabaya magnakura salaman pagay nakura danganakan nin bang sabi man supaya sabi man jari nakura ga katauhan ni bang gayha pag mihan pag-agamanin ataw akan pag-ipat ni si rakyat nin bang gay adil tinilew Allah subhanahu wa ta'ala. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yati. Demikian kita ni kalilahan mian kita mangipat me kaandahantin me pamilyatin banggayro sabha pagbuonon si anak andano tinilaw usab kay Allah subhanahu wa ta'ala o kananong nakura ni hadya sa suko magnakura magbuo mag-iipat iyan tinilaw usab kay Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'yatiha. Demikian me dendehin sa miyaan usab banggay rusabhap pagtaat de si mi elarin pag-ayurari si mi anak elarin tinilaw rusab si Allah subhanahu wa ta'ala banggay ha pagboren danan pagkawinsanaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan me jamaah muslimin kau gagaan pa inte yin pag nakuray nagatahat yuete in kemon inangan-angante ininen pagilay si kita bang kiwa magnakura labian politics dubain ke pamuno inin si kite. Pamuno si kite pamakaat pag-agamate. Pamakaat pagkasilasa si antara denok manusia. Nga ajat hati wete. Yu kita inelo anduk pangalta. Pangalta pesab dumay sutsi. Allahu Akbar. Nagi rumah kaini bang paintihap pag nakura kan bisa makaini. Demikian Ta'akaw Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jahir rawahu Tirmidzi. Ini naan sini pagpaman lillahi may jamaah muslimin. Pain Rasulullah sahabha pain ni jihad bang si Allah subhanahu wa ta'ala yene bahani ke umissa mi an bisabenna sideluan na Qur'an nya. Allahu Akbar. Bang payaman no me ulama ilay si kite. Nut na kura. Isan lupain na kurain mangan keo payan tabiya mian bawi mangan bawi. No en balo ko si kao. Say panutnutanin. Na sumagawa bil aks opposite. Nagiging tagilaw na Allah subhanahu wa ta'ala. Hap. Sa pagjihad ng bang keo bahan inista. Painte misahan na kurayan sumagawa do magtatali ni misahan sa kayo kasawinangan
bangga no ye bang ini hinang ni mangsulang si agama Islam sa pahap jihad. Painte sinapura yene jair mian anyanya. Guys, Allah Akbar antag-antag belahat. Inalinan we de me painte mian me ulama ini ulama painte utu-utu si menapura. Nagihap sa miyaan. Sumagawa tasabuti Allah Subhanahu wa taala painte si kay magtaat si menapura magtaat kay sira Allah duk sira duk sinakura. Sumagawa naan si ininen bisar bang pasal nakura. Bang kyo mi andina ko ide sinang hak si kay magtaat. Sumagawa bang sinang waat ni da si kay nangka. Bu ada pun inna Allah Subhanahu wa taala duk rasul ni gayan nandak sinang waat. Sumagawa bang nakura. Ni amban me nakura sumaga nganda sa men nasumian ta idolu jihad mahapin bang si Allah Subhanahu wa taala sibay kay umisaben na sidel hande supaya painte mian ta idolu ni jihad mahapin damikian painte pegeme bangsa manusiain mag-agewan si dunya ininen labian nen politics. Pain Rasulullahin ta'aka wa abi Qabasha al-Annamari radhiyallahu ta'ala anhu. Pain Rasulullahin innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunyahin para si ampat painte manusia tumpukan. Ikaisa amban magdapo si dunya ininin yene manusia atau yene tumpukan abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Yene pa inne pangisa yene pa inne ipon Allah Subhanahu wa taala karijikian wa Allah Subhanahu wa taala pangarta duk katao uus tinale wa si Allah Subhanahu wa taala duk sinug patwe ne kasilasahin si antara ne duk manusia wa ya'lamu lillahi fihi haqqan duk katauhan wene niya pa ini amban me pangarta pangaritiki Allah Subhanahu wa taala sige hakkan hak siwe tunaine siwe magsadaka siwe namang painte miskin duk ilmu lay siwe pasampay ne si kasabennalan fahada fi afdalil manazil itu enne sapa bang si Allah Subhanahu wa taala nanansi din paasek pag nakurain paasek masih pag nakurain bangkew ka kepusakaan alta wa Allah Subhanahu wa taala duk ilmu menjadi nakura buha painte pag mian ayuranon si kemon mian alta anu itunay no jakatnen alta no inabangkew mian miskin alta no ini maglagi amban mi rayat no panabang no duay sa binolsa usin katauno usal no si kasabennalan si hinang kinabayaan wa Allah na ininin na sabhab mi ang darajat min bang si Allah Subhanahu wa taala hapip sab magnakurain hapip sab marayahanin hapip sab tagailmuin sumagawa banggay usal no si hinang kinabayaan wa Allah kao tagna ilip para magdilim na ka damikyan ikaduwe amban me magdapo si dunya ininin paimpanghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Naan sininen. Ye sampay nilella kapusakaan wa Allah Subhanahu wa ta'ala katao. Yene ilmu be. Sumagawa gaya kapusakaan pangalta. Namang ubus mag-angan-angan ni magniyat ye, hak niyat men. Bang hadja ko pain ne ko si amu ye na dehlulay, kapusakaan ilmu duk pangalta ubus ginasto ene. Si kinabayaan Allah Subhanahu wa taala pain Rasulullahin fa ajruhuma sawa. Allahu akbar. Bisa net gana alta anu. Bangkew magnandua si Allah Subhanahu wa taala, bangkew kaurungan alta. Ubus bang paintahinang wenu. Silan Allah Subhanahu wa taala si kinabayaan wa Allah Subhanahu wa taala sali du pahala bin nu kinatag alta mag ini magkastusi mian kinabayaan Allah sali pahala bin
Sumagawa bisidkin niya. Siwe jahap niatmu. Siwe jahap niatmu. Ipainte ikaruy amban may magdapo si dunya ininen. Ikatello amban may magdapo si dunya inin wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yesab painne lella. Mian kapusakaan ya painne pangalta sumagawa ga iya kapusakaan ilmu. Ga kapusakaan ilmu tahu si agama. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Magpakaat hadjaya painne. Si yene pangalta ni ga niya katalewan ni gaya tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala wala yasilu fihi rahimah duk painne gaya nune atau akan gay supat ni kasilasahin si antara leruk manusia wala ya'lamu lillahi fi haqqan duk mian ga tahati we ni amban ni pangalta ni niya si Allah subhanahu wa ta'ala magdapo hak ni si baytunay ni fahada bi akhbathil manazil itu ene salemi-lemi tempat. Nakiya zaman niya ako itu kapusakaan alta. Gebisan magjakat, gebisan nabang. Si pagkasine. Bang hepad ja magjakat ne mian ne marayhan maray siktehin kulang hep akhante ka mamiskinin. Sa upamay urungante ka sakpo. Tagasin na kuramiaan ang 40 milyon jakat din 2 milyon. Mamahon ba sa magjakat? Tagasin 100 milyon jakat din 2 milyon duktega. Bang siya sa magjakat. Sumagawa binolsa. Ubus niya piamban me siya na kura. Bang siya tagasin bang kawayaan sundaluhin pinain sapi binalihan sapi. Allahu Akbar. Iamban me labian yan pagpaka tapi ini ada mua historiante ka dan mua ustad ininen sarta ustad ininen magpasan pesi aku may kibabawa kitab zaman ni nakura niya tirapirane sa miyan ne pinakwe niya miyan me baleus baru be nangi pangurong we ne ubus pagpisun nalu pangurong we ne pirapirahin. Nasakay tinila way pain ni pangurong pain ni hap pain ni maglamas si pawayama si pawayaman pain ni public da pain ni maglamas si pon kayo walhasil pangandalil ni in lamas bien in amban me kakahinang gay tumawa amban me kakahinang gay tumawa damikian amban me manusia magdapo tuo si bulak dunya ininen wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي mian amban me ika-4 isang magdapo to si dunya ini yan neme lela yan neme manusia gak kapusakaan we Allah pangalta miskin-miskin be painte gak kapusakaan ilmu ubus sarta magangan-angan ni rukniat ni bang hadja ko painne kaurungan alta we Allah asal ko usab painne ninang ni ninangkun magpasial-pasial usab ko painne maginuman makalango mian gasto ko painne alta kun bisan si may masiat si Allah subhanahu wa taala sabab niat ni in sali dudu seren si Allah subhanahu wa taala Allah Nabi zaman niya manusia sa kuito sa niya. Na ininen iya wajud dalalahin la isimyaan may jamaah muslimin. Sawapan alta do. Sawapan politics. Bekat kasilasahin. Mian magbono magdanganakan minteddehin. Lajaya kaumanin. Sampai kini terbalik pa hindi ko asal-asalin sa wapan pangalta. Sa wapan politics. Hek kamatay sa wapan may painte laksundin amban yen. Masi-masi agama Islamin mag-depends painte si may kakahinang yen hinakahan kita supaya kita kayo magkaan.
Ikatelu painte amban painte kalimat spider le tagna letter S 7B style. Ikadua politics. Ikatelu ay ignorant. Napiha da amban mea aku itu maggelal painte bayak si tao bayak si binantu si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala in si tao sumagawa gana pangalap-ngalap si Quran, ignoranti si Quran, ignoranti si agama. Bupain Rasulullahin sahab-hab ni amban kam sine-sine ngajian Quran. Ta'akaw Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Misal Rasulullahin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sahab amban kam sine-sine ngajian Quran. Duk pamano ini Quran ni. Naku itu bisa dua kahante ke ubute si Quran, pa ini aku tamanan nama hapin. Aku pa ini tamanan nama hapin. Sabab limun ni sewe pangaji me Kristiano duk me Yahudi. Sampai me matatueten ku itu. Iyan pamasinare me kanakanden. Sabab ini sabihin ng may Kristiyanin, may Yahudihin si may pag-iskulan upama, lagi si may private school, si may Claret, may taga-pari. Niya yun ay pagpansak-pansakan din may JS. May JS. Nausin na may makalakin, basta pagin niya may program-program. Samyaan, pinain. Angkan buka makaaji, pinain sabtu ahad, niya may practice kami, si school. Natamban ni Quran. Atau pa ini bisi be magkasab pinain live san sabto duk ahad nakanik be makaji rong nakani gani niya ignorante ni manamal si Quran ini pilih katauhin si sadili pengajian politik pengajian painte marupang sawe obus bang si Quran ini na keadilanin gak niya sarta magkelal pa iya tamanan tao gak kinatauhan ini pa Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Erupain na tamanan hap si Kaam, tamanan hap si Allah subhanahu wa ta'ala ngajian Quran duk pamanowe. Gak niya, gak bakas magpain Rasulullah bang tiyo tao si politics. Bang tiyo tao si pagparupangin kao na tamanan tao ha. Gai. Napagya kite, bang tiyo pain de tao marupang sawe no. Tigas pilay jalo. Tigas bilay jalo, pinalalo ka kita wede, kakakapate duse. Allahu Akbar. Pinantuman pe. Bang niya, sa miyan na kiwag pain tigas si anu. Duksab tiyo kayo makaito duse, bantulong pe. Guys, parehing hentya kayo. Ngandua kayo, bang pain. Iya hinidayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanip kayo kita manjari ignoranti si Quran may jamaah muslimin. Katauhan di kebang sa ingge kalabihan Quranin bang basan bang pengajian no inata'akaw ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mahiru bil Qur'ani ma'a safarati al-kirami al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Iya pain Rasulullahin ma-expert magbasa Quranin, expert al-mahir, expert itqanul qira'ah. Ha pamasanin ini darajat si Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladina ya magtut sa painne dukme painne ma'a safaril kiramil barara ya ne painne magtut sa dukme malaika alladina yuballiguna alwahyi ila rusul darajat de ini sumali si darajat malaikat yang may siya magbuo mian wahyi si ka malaikatan ini kan Quran. Ubus banyak kira ignoranti si Quran sa pangaji de gai. Di main giru sa makaine, bangkyo ngajian pangaji de. Giru sa makaine. Ko tahu kime magtagalog, mag-English ta usalo yan si dawa. Sumagawa bang pangiskulan nun. Dan kaya ignoranti si Quran. Sa pamarupang no sa weno. Allahu Akbar. Ini nen murka aja si kaum jamaah muslimin. Demikian Quran ini samyaan usab. Bang nasab kiyo ngajian Quran
sababan pente pangalugat no si anu gai sibai kyo ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala tanda pegi obligatorino obligasyon no sibai kyo ngadian Quran na ininen painte pahalaanin pinasali kyo Allah subhanahu wa ta'ala siye malaikat magbubuo wahi yan siye karasul-rasulan walladhi yaqra'ul qur'ana yani siye paine masa Quran dusab wa yatata'ta'u fihi duk kini painte yeme magtuyo mas sa Quran ubos dumain sa ingi expert pamasahin magigang-igang pinain magibay baka bang makanak wa huwa alayhi shaq min kaunitan niya lahu ajran duwe pahala nin na sila duwe pahala nun sa pagtuyo na inurungan kayo pahala wa Allah duk pamasano inurungan kayo pahala wa Allah bisan pepie di Senator Mariam Senator Mariam bang payaman no Mariam Santiago senator si Pilipinas lo bang payaman no me senator mayam kyo si me istorine Senator Mariam maghante kyo ga abakas pihak Boracay ga abakas niyan mag-live si me Macau saya bang payaman no may senator sinuro say mag-relax inaruhin namin magbasta si library ni sa miyan sumagawa in pagtuyo na yan nga napala si Allah kau muslim kyo Quran binasado bang pihak pamasanon pinasali pikeway Allah si may kamalaikatan painte magbubuwahi mian painte si may painte karasul-rasulan demikian ta'akawe Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala kalabihan sin Quran angkan si may kita gibaya ignoranti si Quran may jamaah muslimin pegge hal ga manamal pahalaan si Allah subhanahu wa ta'ala pa Rasulullah man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun pain Rasulullah side pain ne makabasa dambua batang amban Qur'an lay falahu hasanatun dania pain ne dambua kapan ne wal hasanatu bi asyrati amsalha dambua kapan lay ilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala si atas 10 painte kahapan. Sinambuha riwayat pasalan kahapan ilipat oleh Allah mian painte 10 yene dambuha kahapan le minsa pinamin 10 sampai 700 pe bang pe baya Allah subhanahu wa ta'ala lipat ne pe sampai kita itu. Sa kalabihan sin Quran, kalabihan sin kahapan si agama Islam. Na sa inyo bentuk len la aqulu alif lam mim harf gay numain pa inne bang mas sa alif lam mim mian harf gai sumagawa yani alif lam mim may baletello ya uduk baletello ne kahapan ilipat pewe Allah baletello po kahapan nahiyan kalabihan sin Quran na bilang sayen ni rahu niya pe drag do ine education painte do rock and roll painte mula sa pagbalikan antang-antang ni tambuste pegigay mian umawot waktu ten nabang nyalay tawis sako painte sa pangkal niyan makukumaap si kam duk bang nyalay tawis sako painte ga tumawa ang bami pagmaanakoy kuampon si Allah subhanahu wa ta'ala duk inalay bisaha pilihan tawpik man Allah subhanahu wa ta'ala duk bang nyalay bisa painte laat ilihen ataw ga tumawa sa kakulang ilmu duk satsat sin syaitan na maidne ko si kam lapal pagkilahian tapi kemon ang bandunya labinen si akhirat wahia assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.